ngày luôn ta viewer sole subscriber ho zo si avelin ka channel la ka hinlim kit ovin chule ka channel support bol na zala subscribe a bol pia like share le comment hoi ta him bol ho zo si zong na chung chiu vai ki pa tho ka hin sai in chule nang ho in comment section na video ho na phat chom pi dan ho le na hin support now thu chang ho ka moting le kai zong ka lung thim ai ki pa in azi chu kai hi hapta lung ke ya hi na tong sing phat ong ka nei zi lo a hi in hi song le thu hoi thu pha hi mi ho in angaya a phat chom pi ding ka dai sa za la hi ka phat hi ka hin su ong zia hi tia chu hi tia he ka chena la hi dam thaina thu ho ka hin sei zi he zi chun viewers sole subscriber hon za khat waiting le video hi ka upload vai gai na sa diu na nga lal zi diu hi in hi zong le lung si ta in nei he thim ding ovin zong ka hin ti mo ven hi chule ka channel hi na vet na apat na hi a subscribe na bol nai lawa hi le lung si ta in subscribe nei bol pi in lang azi chu hi chi channel la hi dam thaina thu hoi thu pha I phat chom video thu ho ka hin sai zom jing ni hi in hi tabang video ho cho na mu no ma hi le notification bell icon zong chu on sa in ana koi le chun video ka hin upload cheng le abo na na mo su ke ding hi chule tu ni ni kho a I hin sai ding u chu a hi le Chapang Lhoh na dinga ni le cha somla thum ho I hin sai ding u a hi adi a tu nia I hin sai ding u pen hi Chapang kum khana ki pana kum thum sung ho in ani a cha ding ho I hin sai ding u hi azi chu Chapang hin noi a chep lai le hin anu noi tu ya khu kingama hi cha ko na chu amain ata sa na ngai cha an pha ho jong amoji hi in hin la noi a hin ngol ting le hin Chapang hin itabang an hi ani a hi le ama dinga chu hoi ham ti ho chu I hin sai ding u a hi in adi di a Lhoh na pa hi a main focus a I hin sai ding u a hi hesi chun nu te ho in a chai chan gai anangai ding in zong ka hin ti mo be na hi a khat na chu avocado a hi in hi chi thai ga a hi IBP zawam ti le ta sa dam thaina thaw a zaw in folate omega 3 magnesium vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D vitamin E to vitamin K chule potassium a zaw in hi chu ho zo si hin naw sen a Lhoh hang ba na ding chun Lhoh sa tu le a Lhoh pil sa tu in zong an hoi ta in apangin hi chung chona zong naw sena dinga asunga bumi sa tu in zong apangin hi ani na chu a tui a hi in chole hi chi a tui a an hoi pen chu kolin tin song a gen a hi he chi kolin hi ipia ke mangcha hami ti le ama hin Chapang Lhoh hong khang ban ho chu athil he naw le athil zil na pau chu asuha tu in zong apangin chole Lhoh pil sa tu in zong apangin hi chule hi chi a tui hi Chapanga dinga an sim bailam ta zong a hi ki ni na hi ve sa na a chu a tui hu apu ma zong I ho na Chapang ini asa zong le a hi thai in a hi lo zong le hi tia chu amin chu bu to ipal pi a chi a lai hla pi zong le Chapanga dinga an phata kha zong a hi in hi chung chu na zong chu omelette na ikana buto ime sa hi zong le Chapangin zong hi tia chu ani jing thei an sim bailam ta kha zong a hi in ipi chu hi le Chapang ho in a dailam ta a chu ai ho in isim bi thei ho hi athum na chu theimi a hi in hi chi theimi a hin antioxidants omega 3 vitamin C azaw zi chun Chapang ho thil he theina pa zong khu asu hat pi in chule a Lhoh adinga zong dam theina Lhoh nat na Alzheimer chule dementia ki tin na zong hi aveng do thein a hi hi zi a chu Chapang ho hin an ani ting hai le theimi zong hi tham khat khat ani acha la zong izaw sa ovin zong a phai na hi alina chu Greek yogurt a hi in ai pawa chun bongnoi zu akiti na hi hi chi bongnoi zu a hin proteins vitamins to minerals tampi azaw zi chun igil jang hi asuha nin chule igil jang zong hi adam sa tu in zong apangin hi chule yogurt na hin iodine zong azaw zi chun hi chun Chapang ho a Lhoh asu hat pi in athil zil na lampang wa zong hingang ta athil he thaina zong hi api in hi chule yogurt hi Chapang ho ni dinga ipiti simding ham ti le ala a hi thaimi zaw sa ding chule alhum na dinga chu khoizu tham khat hla pi a hoi ta a mix a cha chu Chapang ho ini sa hi le chi chu amho dinga Lhoh hoina le gil jang dam theina hi
Apoin nga na a chu nga a hi in nga a hin DHA omega 3 to EPA atamin chule chapang Lhoh na dinga hin hi chinga hi an hoita a hi in hi chung chuna itabanga chu hoidi sarham tile salmon nga hi a hoidi sanin a hi azi chu hi chi salmon nga a hin omega 3 fatty acids protein vitamin D to minerals azawzi chun chapang ho a Lhoh hong ki khanlit hoding chun Lhoh Hatsah ova hi chako na chu chapang hin thil zong bailam ta a het wa the hi agup na chu Thei amunai ho a hi in hi chu chapanga dinga allergic di tinga hi le ani phat le ata sa adinga anup lo na hitabang hi a lo lai sia chu chapang hin Thei munai ho hi ani in apha in hi azi chu ama hi an phata le ta sa adinga angai cha ho pitu apang fatty acid iron zinc to omega 3 azawzi chun chapang ho Lhoh Hatsah in zong apangin Lhoh hoi sela damta an zong akoi tu in zong apangin hi asagi na chu be a hi in be a hin ta sa in angai char an pha tampi azawin hi chu ho chu fibers carbohydrate omega 3 vitamins to minerals a hi in hi chu ho zo si hin Lhoh hi apil sa chole Lhoh zong hi a ha sa tu in apangin hi again na chu spinach a hi in spinach a hi antioxidants azawzi chun Lhoh a cells ko zong hi asuha nin chule Lhoh hin su siding na hit ho zong hi ha ta in aveng do in apangin hi chule spinach a folate zawpa chun naw sen a hi lo le chapang Lhoh hong khang ban ho chu Lhoh dam ta a hin ki khan hit sa tu in zong apangin hi ako na chu turmeric ayanga hi in hi chi ayanga hin curcumin kiti khat hi asaw in hi chi achun anti inflammatory to antioxidants tampi azawzi chun Lhoh hin su si thei ho zong hi ha ta in aveng do in Lhoh dam sa thei tu in zong apangin hi asom na chu walnut a hi in walnut a hin omega 3 to fatty acid azawin hi chu chapang hon ani tinguwa hi le Lhoh Hatsah ova hi chako na chu chapang hin thil zong bailam ta a het wa the hi asom lakhat na chu oatmeal a hi in hi chi oatmeal hin BP asan walzi a hi lo le anim walzi a Lhoh a thil het theina thasam ho zong hi Lhoh Hatsah na zong apia ama hin Lhoh zong hi hoi ta a adam sa thei tu in zong apangin hi asom lani na chu apple a hi in apple hin ita sa a acetylcholine hin sim do pa hi ha ta in akithopi in a hi chule acetylcholine kiti hi ipiham ti le Lhoh le ithasung ki ka a thil het theina inei pau ho ki saina a hi ve sa na a alhum akha al athu chule thil asan avom akang asa adapti het theina pa ho hi cho ho ki saina a hi he chu chapangi apple ho ani tinga hi le athil he theina zong hi ha ta a asu khanga a hi hi chung chona chu apple a hin antioxidants azaw kenin hi chi hi virus ho zi a Lhoh ho hong si na ilo le na za chum chumi Lhoh ho a hin su si tinga hi le hi chu asudam tu in zong apang kenin a hi asom la thumna chu Lhoh a hi in Lhoh a hi antioxidants azawzi chun hi chun Lhoh ho hin su si thei na za chum ho hi akisat pi zi a hi cha ko na chu Lhoh hi dam ta a akoi zi a hi chule tu ni a point som le point thum chapang ho Lhoh ha na dinga ani dingowa pha an pha in sei theu chu hi chan chu han lang hi chung chuna chapang ho Lhoh ha na an hoi an pha I he num wa hi le doctor ho ikido ding win song hinti movin a hi tu nia video a chei chan ga hin vi ho zo si na bon chawin dam sel om bin lang na nawa pathinin damna na pitaw hen